Ikereka ria kere ria mururungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance muci munene wa Nairobi na icigirira ciaguo hamwe na matura ngurani rumurite mawoni ngurani gatagati-ini karia mahutitio onjoria magikaya makiria kurumirira murumanirio wa hathara kiumia giake thutha were yarehirwo ni mururungano wa mbere wa Azimio. Ona gutuika kuri na gicunje kia muingi wa bururi uranyita mbaru mirurungano ino, aingi maruga ati matirite mihango yao kumana na guoya wa mirurungano. Kaunti-ini ya Meru maabitha a borithi mehandite gutigirira ugitiri-ini wa gacira kumana na mirurungano iria yarirwo mwena ucio, mirurungano iria imenereirwo ni mubunge wa Imenti ya Rugongo Rahim Daud. Na kulikuwa nasemekana kwamba kutafanywa maandamano, lakini watu wangu hawajafunga maduka, duka ziko wazi, kazi inaendelea. Munaona ni busy vile inakuanga kila wakati. Atongoria andini nao ni mathingiririe thirikari yethe njira cia kunanira njung'wa kunina ndugamano ici twire ikiritwo ritu ni muikariri giti wa kiama kia The New Democrat Thuo Mathenge. Ira President Ruto muikare thi muthie mwarie ni turoria na gitio tafadhali ni turoria na gitio andu ya methe-ini wa thirikari ni matiga kuga ati Raila matingiaria na Ruto. They are Kenyans na marari uhoro wa Kenyans. Raila ari na voti makiria milioni 7, Ruto ana voti makiria milioni 8, na ni mabataire kwaria tondu andu acio othe ri mari thiini wa Kenya na ni a Kenya. Tutiga kugia na andu marathiurukiria Raila makamwira ndungika uu, tutiga kugia na andu marathiurukiria Ruto makamwira ndukarie na Raila. Tumenye atiriri bururi uyu witu wa gathayu mundu ri ogiaga na thina ni mwananchi wa kawaida. Kaunti-ini ya Naikuru onjoria macakaite hagukua biacara ciao kumana na mururungano uria utindite muci munene wa Nairobi undu umwe na uria wanjirire muci-ini ucio wa Naikuru. Na nituthia kugira mirigo isili na riria gugukorwo na mururungano ta ucio tutingihota guthii, uguo igatubidi tutige guthii tugaikara na uguo ni waste, it is a wastage of time na nituraigwa nituraffect tondu maita maingi tuigwa kwina mugomori andu ni makorwo magitunyo indo ciao na ngirigi ukauniko ukiura ugiukagurario na njira ingi kana eno ingi so that matinahota gukinya wega uria kwagirire na twakorwo tukiona muthenya umuthi makiugagaia kuo. No tuhoe andu amareka maandamano makorwo magitikira ni twagire na mutongoria na gutiri mutongoria ungi tuguthura nginya miaka 5 ithire. Makiaria mari thoko-ini ya Gikombana na Shari muci-ini wa Naikuru onjoria mugite ati ona mirigo iria matumanaga kuma muci munene wa Nairobi matinahota kumiamukira kumana na guoya wa indo ciao cia guthukangio hindi ya mirurungano. Handu ha kuandamana ri tuungane moko twithuothe tukuga ukorwo ndai na giki ndai na giki tunyihanirie muturire, yani life is kwa mzito sana kwa mtu mmoja ama mwingine. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.